Ntii kremoni standia no kanchire masore mana mu bi antuma kremoni. Ozofu kremoni bedi Ghana ni mu ne. More fire. Kremoni bedi Ghana ni mu china. More fire. Na kremoni di Ghana ni mu china chi. More fire. Monokura mu nkanti. Aye. Me mo wudi o na media me say saa de na wo ye no wo just what bumusuo Obi we general o se media me modi e mo me de body the posti ade no wo ya sofo page ne so eye sofo pani eye Archbishop Agyin Asare what bumusuo wo de wo yo ye no se wo timi a discriminate Ghana Christosum eni nkremusum ye nyina kura ye Abraham asefo sofo Agyin Asare ye beto Obama kremuni ne ne ochina ye beto Obama ne china sa ochina chika ho akunya ne so se wodi se bibi ntimi anto Obama no a sofo Agyin Asare wada ma be kan sa Wodia mesremo menkai obi ayawo but ene mafikoda pa mafikoda nenyuma oboye things are not the same anymore Christos we ayensempi asanwumwe amafikoda pa because ene Christos no baby asofofo no mu bi ede kono ehu obeje di se osofo bi aposti political party bi a flyer ena ode ato asofofo e group mu ene wo ka ti omu se omunya announcement omu sorry say emi kwan so omu nsori ma no etoma Dr.Bawumia because woye kremoni abuzia na wei eye nyamesom asam no edru Okatakyie Afrifa enim na osofo a oliki information yi eye Bishop Owusu ansa abuzia ye bewram na what story no ase na se osofo etena se eka sa ansem wi ewo bra ye ba beto aba na wunim se nyame enye yiyimu aha eye AJ gossips mesrew say obe subscribe to channel na wabo bell notification so say de be ya you drop a video about first person won sabe can feel free na kire wadwen e wo comment section na share so ma wuria bi ensa into me enka mama breaking yama down na eti ase Bishop Owusu ansa eye sofo a opreach e wo Adom FM na ni program no edin e de Adom ahingwa enre ya e na drop video bi a chese all chem say omu platform a omu so say asofofo no osofo bi a drop eye message bi na ono no anya ne de asofo panyini bi akofa flyer bi e de akoto asofo group bi so na ode two group no so na asofo no pass comment na asofo no kase Ntii kremoni standia no kanchire masore mana mu bi antuma kremoni and me say me media me want evidence kremufu a etie me. It is so when you speak like this, we are soft penny, men to me more do and blue palm but the way you know, I'm not sad to say the way I have a fra. Oh, that's so kakrakano. So why do you create this unity? Papa Sofo, who influence Ukruma pa, but a ferry say Ukansa 7 page or so. Sadia na we say one ferry and I can and if I suffer no biaye and any kremoni Sadia na Papa Sofo ye no maybe would you but me adena ho kan ye no and me ferry mount Papa Sofo discrimination when we are preaching Christ we don't discriminate. It's what we make me to crofo for but statement now we make here no Papa Sofo no flyer no ha to all be 2 page no so what the truth in you feel so you near was in na obiana a believe in your philosophy and your ideology any dia wo akoma kire wo Papa Sofo discrimination when we are preaching Christ we don't discriminate. It's what we make me to crofo for but statement now we make here no Papa Sofo no flyer no ha to all be 2 page no so what the truth in you feel so you near was in na obiana a believe in your philosophy and your ideology any dia wo akoma kire wo it is a childish decision I am quite awesome
Professor for me you are no ha. But me mo wudin. But me say una oyo una the 2 page and so. And then you allow people to condemn and to you can influence people in that negative manner. Professor for so ebeya anka yikura efrisu. Na so say wa ma de na kwachire. Asem no anye Bishop Owusu ansa de enti ene osa ekasa fa ho e ma ne de nkyiremu sei e na etu dwa. Sema nra me de tu dwa no a me ka ho asem se. We yesofo na wahye da fa ngoma e kire nkrofo se. Kremoni bedi Ghana so a wo mo mra anam bisam se ana Ghana constitution kura no eka Ghana ni wedi mfie aduanan etwam ene timi ebeye ubegina se yento abama no ana ye kan de ya bonesu ana de ya hye ne den ana de odi communion ana de ye worship and praise is a leader. Ghana constitution and cancer or say on mind ba. It is true baby me dwene say binom ya bon kakra. Just say ini say ya bon e woni amba bi ho. Ini say okokokra. Na ekuya hwemenim na pompa. Na me say dwene say minim so wakọ a friend say United Arab friends Dubai wako yes wako hoda me twemu wa madaho adaho na udu steady of the airport ya twabo no noise usha bakosemu a ye de chichiri Dubai ye nua no mo ye nkremofo Ghana sofo dodo ekodi holidays ho Ghana sofo a mo se mu hia kremoni wo Ghana ano mo amukodi holidays wo Dubai no munya ekro mo na mo yire ne mo ma mutimi kodi ho eye kremoni na nkremofo na chichiri krodua bibi wo no ma wo ka na wo ya preme ama makasa kakra Ntii osofo mimbo wudin o na media me say saade na wo ye no wo gase wabomusuo wabomusuo wo de wo yo ye no se wo timi a discriminate Ghana Christosom ene nkremosom ye nyina kura ye Abraham asefo Enyina ya Abraham asefo. Sasem yi ena chese Okatakyie Afrifa ete ya na tikokum. O se ehene ha. Sansem we na da bia ehya asese ba no na meka kire mo. Bana Ghana fo no mu bi enye ni. Na emi nua kwakubofo kora no ante mase se asofofo no mu bi ahia na omabopo. Abusua na nya na nya bere. Na de etie nsem a Okatakyie Afrifa aka yeba yebeto aso. Obi we ejera ose media me modi e mo me de bebodi the post ade no wo ya asofo page ne so e ya asofo pani e Archbishop Agyin Asare wonwa Peresto bekoi wonwa ujari nchore mama me kuma sem nuance why nchore ma we over there na entreke sibia no egofie me say reverend onso ansa wa modi na mama ye Archbishop Agyin Asare ane ko posti wo asofo page bi so say obi stande abraji kasofo but the some say agena ni say dey onim tantan not nanim nsa be force ai ohne yenko egobi eji wo ye no say so bi akramoni na woto wo be stand president asofo no mon kan kire mo asore man me ya makramoni medi anim more fire asofo Agyin Asare ne postis up me na make anya so bia and to one group me na make more fire one na the two group nim more fire so for penny Archbishop Agyin Asare and the two group nim more fire
says will be a kremoni no obedi anim dia mon kan kire mo asore mane se mo obi antuma kremoni freedom ni preaching no wo mu page so more fire asofo ni page say ho no mo kokodi nkomo bi se wo mo ma eye kremoni media de eti eno no mo mfra dwo mahama me ka ye na menua kwakubofo so wonte na me kwakubofo mo de wabo o mo sheda ana mo arrange sa so so ma che no so o mo hihye adwuma na kwakubofo falling in eti ni asihye adwuma afa na eyi ne ti fire afa o husu be mpa say ye ma kremoni media so da on say afa o mo ntimi haide afa de pie ana sofo Agyin Asare de went to me mekan wo it was posting wo na sofo page so mo fanko preach ana nyame mpe bone asofo no so entiasi dabi enya sa na ye no ebisi ne kremofo no anatia fire saa ne ya sha se wo mo se MPP de o change ntimi media ne muda MPP de kremoni ntimi media ne muda se no mo set trap si ma kremoni be di ade no ni aka kire Christopher se mo kremoni media ne muda Ozofo kremoni be di Ghana ni mu ne more fire kremoni be di Ghana ni mu china more fire na kremoni di Ghana ni mu china chi more fire monokura mo nkanti mu freedom man sha Christopher nsa ana ye adie ba yi na aye esebanya krono akasi adwina mo na mo bo fire Christopher na ebo corruption mo man nkoso obi corruption na mo man nkoso on sa kremoni bi awie bi da Christopher nko mo ba betra mo asore dem mo preach kire mo wo mo wia wo man sika no mko wia fanya na mo ka kire mo enyo mo wia sika ana mo elders fire Sovo fire there we say na me and trouble mo bi because of kremoni constitution is the right and fundamental freedoms of the people is guaranteed precisely so and nobody shall be discriminated against on grounds of race creed religion and other factors and political right of individuals ko bi Bawumia tuoi oye kremonio oye etisto oye diebeyo constitution ni guarantee the right to say obetimia wo political right to enjoy so baba be stand bibia me ato abama no constitution neka more fire obi oye you any free ade na no twimfiri ya no kakra na wo de hadwene hadwene obi dem ka da se wo yama mum place am mind dabi also pani mu freedom o man sha Christopher nsa every kwame nkoma penso e be sinne e de na Christopher no aye mon kan kire na mtie krono akoso nyina o mo tete kire tobi ntia o mo tete kire tobi sa Agyin Asare wo tobi there's an asore na ye Ghana meat company and what toy o come say na good da na gu ye na da no toy wa fa anya company freedom no dey asore na mrantie no koko wie ko wura mu enti ka kire manfo ne se me wo interest adentia if say Sam George awo ye ndisi ni wo ye ma sore pani fire no chine nyame ya adom na dwoma ama ba Sam George benya ministerial portfolio na ye dan ya sofo nso won na kwa tight ne bekoso contract bekoso dwoma ama penso na sofo mpanimfo okroma wonya contract no afa nkokire sofo pani bia sa contract anya adwuma na anya adwuma chena more fire azo badiri bia le wa munyina amesi wo mo interest wa mudi klama dwoma ama nyina wo mboa Yar bashima I decree and I declare Mesho wo de hu ho kra na wo nyina wo interest ko bi more fire mo me anka no kre yante temoto mo nyina mo ntinsim mo yenya politics don't go and hide behind religion say na obi ya kremoni enso sori ye wadu Dubai na Dubai no mom to na Christopher and ya build the mine Dubai mo sori enya ho na mko na Dubai na ye Christopher na obo se hunu in 21st century timhwe mkura de na ye kremoni na beboy so bani Dubai no amko na kremofo nko na buo na achichire ana achichire na kama sa so bani ye ne Malaysia na sha ase and Malaysia dikai and gramophone go more fire it is here no kura say mo Christopher ma mo dan tiny mo fu efiri me say mo be ruma and yes ka kremoni kura na ye standard
And then my sorry, I need to do a turkey. You go for taking your mama tongue. Taking him for the go. Yakamufo. Taking him for the go, Daddy. Yakamufo. Tetenyama way. Tetenyama way. Disappointed. And Yakin so some could be woman in our mojo contract. Or change your mama about be feeling. Sanity. Sanity. And went to the Mugan can correct. Messi no credit, you will come. Obey. No crow. Aye, Kume. aye. Azumu. Obien to take so much. Lazy BH. Say Dubai, I had the idea. Then come phone to work. Come when you do a man shoot me a year. Say man, you could take a question and come phone for me a coffaba. And my sofa when you move to Shadia. And I come when you do a man shoot a year. Now, so for no, young policies. Exactly. Young shagrin. Say your mama and I pursue Baby Dia. Consider the dear your mama, Mamma Dia. Don't go and hide behind Christianity. Exactly so. Now what's up now? What you saw no the 2 mono. 1 year what's up no. I am a Guzuga bag in Nidia. Naguzuga bag with Christian. Or you atheist when you are Mukweni. Mommy are some quality dear. The Christosuma da man for no. Christosumi or dog and Kabomu. And yes, yes, you buy a quo Obama Boniafo, or more such a man, and the discrimination to Munia Hoto. No way by for, no way a comfort, no way. You're some more Christo Sumon Pony, was Yaman Quackisum, Sape Pepe. No fire. Yeah, we are near man, you're Marshall and Maya. Yeah, Bokro, no man in Marshall and Maya. Mono one elbow, one cannot correct. More fire. Yeah, right one more time. That's no correct. Make a Yambeza mu ebi amanye pound for pound. No crow. Kofi no crow. O pese jo mama ba. Wo right so to me kase be so for there. Na so me gidi se jo mama the policy A, the policy B, the policy C, D, E and F nti. E wo betumi abumai no better than Bawumia. Ni ato aba ma jo mama. Enye sa. Sanity. Na mo nko sheki so na we Christiani, na we kremoni, na we Yaba be a Nigeria election. O subempa. O kwa sha nkom se Atiku be wini. Ana tefa so. E ba no odwane afre no mo ye calculations anajo. Mo kan kure o. One cha so osu. Mo musa cha so osu. Na cha so osu so open Kranza North for Kranza South. MP akodi. Ma mo to ano. Mo to ma no mo forest nyina ba yira. Ebesa. Wa bank cry forest ke to ye o we won say John Kotem. O hwadi. Ucha. Obwa. Ucha. Oze. Chazo smini anu no ba me tene to. Won kan kure. Chazo su wonnim na side mekimu wrong mu bia me yakruma. Pound for pound. Many anu no. Ba man kwanza I south for north for mamon to man no. Old package no person sad. Won kan kure package. Mo forest ni nyino betwa di. Old package. Bes wo moto aba matcha so o mo forest ni obetu nyina. Na kran de keto akuro be do ye. Na mo de kakraka. Na mo de kakraka. Oba wele forest ni forever. Be fa abonebo. Yazozu anope metia matoto. Bes wo so bempa ko hye nkom se Atiku be wini. Atiku so ye ko ye. Na Atiku do ye dey. Mo ko Nigeria kwa so Nigeria do odi so Jagaban we Kristo ni. Ya nyifu won free Nigeria for the bia. E Kristo for the tiwo. O me aso kwa didie. Nse mfunu no amomo ye na o man ni mu emfie bebere. Ene tinam se da sekre mu dia. Kremu ni be dia. Na mo no amoye amo sore se. Yeri ana katechie ye yam hihie nakete sore koto aba sore koto aba here na jade aka no koto na kremoni be die so sanity obedi papa na Kristo ni no awo company ama ye hunu ne pai yo mama ni ye hunu ne pai old package old package we nimbio da be e make we anya de wa wasemo century ne wono e we no man kwa mo anya isa dia se wo munya Christopher so mo de kwasi amankwa nya me so so to mo die o kire nya me bidu ba bi na me se ande o man be se be die no o me ka sa kwa we an wo pensa go me pa body e be ya film obia sarum nipa ne ba ye behwe the policies na adwene the track record here they decide is your mama na eba ye behwe so ye University of Ghana Medical Center na wo ye airport kasiye mon kan sa
osi one blocks ma yesa ye ka nai okay ba wo me na ba wo ye de ya zip line wo ye bi wa wo ye bi ni ya kansa o de kwa na ni ahwe nobody should go and hide behind we kremuni we Christ more fire more fire ana we sa no mo sha ase na we sirimuni ye mani media bi da we say enso make us na NDC even vice president ko mun chusu sirimuni da Muslim huh ishi menye ni nuane Isaac ni nyene nuane Isaac kremoni Kristo ni nyina de ba se beye mu ebu kwa de wantiri matri divide fire mu nyina nyamsum ya edin na sisa se we ni free England ne ba ana we free Arab ne ba eti na ba kudi di ala ana ba kudi di God asa God ye Kristo English word ana ala ne ya Arabian word ya de ko ya go kan musu monti ase Yesu Kristo ba yakura komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam wo ba ye wo say what the anabi Isa ye Yesu Kristo the respect nyina ma no Quran ni manim e di asemwa ade ba ko nkwa da wanti mo che bita na Kristo sum kwa ma chiche mo o ma mfo ne kwa no maka bi eti sofo Agyin Asare ye beto aba makramuni ne beto aba ma ne china wo china chika ho se wodwi se bibi ntimi anto aba ma no a sofo Agyin Asare wada ma be kan sa se wata de ko se Kristo sumachi e se take nkramufo na to aye yi Dubai nkramufo na to aye yi Malaysia no mo na sha ase nkramufo na eldi so enso aye yi 32 years ni mo free dia Kristo for by krono ni ya krono ya boy ni asore for that. So things are not the same anymore. Kristo sumuno ayen sempi se osofo panyini etimi ka same way me de memini evidence bia eye Okatakyie Afrifa na eka se eye Bishop Agyin Asare me mo de mini evidence, but I'm quoting from his words. So if what he's saying is true, any papa yasampa because eyemu bi ohanke ajiwudi pa, but sense bi say etime free wonu ma ba me mom de menyi ni de Okatakyie Afrifa esi yenja no na ono de on church na adwene emfa enche Archbishop Agyin Asare ebuza also feel free na eche wadwo comment section efa video wahwe ho yes osofo panyini ebe sending message we e de ato asofo for a group mu e denti kwa na o se sa adwen we eba osofo panyini etrim because countries bebre ho a omu ko omanimu a chese eye kramoni ene di omanim yete Ghana ha ene Kristo ni ba ye ebe hye Nyankopon bo se obesi National Cathedral e de amano cathedral no abusua ekowi ase no ne ye de esika over $58 million ene akwakwashim esi say feel free na kire wadwen e wo comment section ever video na wi a e share ema unu bi ensa entumi ka meda wase na mama mo ene